Siyakhuleka abantwana bakithi eNazaretha, abantwana bonyazi lezulu, kuleli chiba lekhala emphefumulo. Umntwana omncane lo, uMshumali Majiya. Ngiyathokoza kakhulu bantwana benkosi manginizwa niphefumula kuleli chiba ngegama lonyazi lezulu. Niphakelana ukudla konyazi lezulu. Nami kuyangithokozisa. Ngizizwa nginamandla ukuba uNkulunkulu kanti wasithuma into ekhona. Bengicela abantwana benkosi akithi ebuhleni bamaNazaretha ukulekelela lapha kule nkulumo ekhuluma uMasibiya. Ikhona la isala khona entombini yakaSodoma. Cha, akulungile ukuthi masisebenza ngisho emhosheni, manithanda ukusebenza emhosheni ngisikujana nikhuluma kufunakala ngoba mase bekhuluma abantu bese behlangene ngamakhanda bonke besebenza bekhuluma kugcina sekuyimvunge. Leyo mvunge igcina manje isilimaza umsebenzi kaNkulunkulu bese ngazuthi into esiyenzayo siyazi. Kuhle kona ukusebenza, abanye bathanda ukusebenza emosheni, abanye bathanda ukusebenza kuphi nakuphi nakuphi. Kodwa ukutholakala sesiwumzela sesogcina manje sesifana nabantu abakhonza isithixo. Njengalabantu abahamba bengumzela yonke indawo. Cha, akufunakala isikhulume uma masisebenza. Ikhona lento abelungu abayishoyo ukuthandaza buthule. Ukhulume buthule. Ucabange ngaphakathi enhlizweni yakho. Ngaphakathi ekuwena emzimbeni wakho la kuhleli khona uNkulunkulu enhlizweni yakho, isicongweni senhliziyo yakho. Unyazi likhona. Lalela yonke imizwa yemithambo yenhliziyo yakho. Nokucabanga ozokukhuluma usuke sekwazi ushemba. Ithongo lakho lisegazini lakho liphila kuwe, ingane lona elikhaphezile la kulethe ekhala emphefumulo. Lihleli ngisho ebuchosheni bakhanda lakho, ngisho emkhatsheni amathambo akho. Lazi konke lokuthi uyakukhuluma lona likazi kuqala. Uma uthandaza uthule noma ukhuluma buthule, ungabona nje unyakaza kwezindebe zakho. Imidlinzo nemicabango, umthandazo omkhulu lo useduze noNkulunkulu nethongo lakho. Ngoba kwesinye isikhathi khona ikhathi lapho uNkulunkulu ayathi khona emthandazweni ka4 Ntathakusa sisuke sithandaza mhlawumbe sithandazela emadokoteleni noma uthandazela ekhaya bese kuba khona isikhathi la kuthiwa phuma kuhambe ethempelini masoqedile umthandazo ka4 uphume ethempelini lapha ngaphakathi ethempelini mawusemhlanganweni nakhona ekhala emphefumulo futhi nithandazela endlini bese niyaphuma niyongena ethempelini. Lapha ethempelini awuphimisi nje ukuphimisa, awuzwakala nje unyakaza kwendebe zakho, uthandaza ngenhliziyo. Lokhu uthandaza ngenhliziyo uNkulunkulu usuke ngaphakathi kuwena esicongweni senhliziyo yakho, nabakini basuke bengaphakathi kuwena. Kwesinye isikhathi khona ukuthi ekhaya lokhu nje lento kuwezana khona ukuthi ekhaya isimo sibe buthundu uze ucabanga ukuthi umthandazo wakho ungathi udliwa izilwane mawuthandaza. Impi inkulu, mina kuyangahlela kakhulu leyo nto ekhaya. Ngilwa impi engabonwa, ingane zami ihlukumezeka zonke izinsuku. Iminyaka ama25, 25 years ngiphila impilo yokulwa impi engingayiboni. Ekwazi ukuzwa ngisho uthandaza ubone sekuvuka umoya ongasile phezu kwengane lihleke idimoni lithi ngizwe yonke into kade uyikhuluma njengoba uthandaza lo nkulunkulu wakho unyazi. Kusho abantu abangijahayo abayisitha sikaNkulunkulu ngenxa lomsebenzi bengiphosa ngemlingo yabo yasesihogweni. Ngithi ngibaphe ingane ngapha inkosazana kubhonge inkosazana ngapha, ngithi kubhonge ingane ngapha. Ngiphila nje leyo mpilo almost 25 years. Noma leyo nsila ingapheli ngoba phela abantu baganga zonke izinsuku, kodwa angithathi ibe isithixo phambi kwami ngibhekane naye. Ngiyithembe uwena owangidalayo nomndeni wami, wena owaziyo impilo nje engiphilayo empilweni yami la ukuthi ngasonke isikhathi ngihlukunyezwa
izitha ezilwa nonyazi wala phezulu kwami naphezulu imkhonto ingena kimi izophumela enganeni zami kodwa khona into engayifunda lapho olunye usuku inkosazana yami igula kanzima ekuyena umafungasi ithi mase sithandaza ngiyindoda nje ngithandaza inyembezi ngizizwe iqhatha ngaphakathi kimi ngoba ngilwa impi engingayiboni kodwa ingane yona iyayibona lento ikhombe imkhombe futhi umuntu engimaziyo esimbatha naye ingubo ithi nangu baba ngena nangengena lemlingo yakhe nangengena nezilwane mina ngiyibona leyo sengithandaza uthandaza uzovuke lo ulaka ngoba awuyiboni lento igcina ingane isikhulumela phansi thi baba musa ukumemeza uyakuzwa lo muntu mawuthandaza thandaza ngenhliziyo uthi uNkulunkulu angitshela thandaza ngenhliziyo ungamemezi ungaphimisi ngafunda ngalolu suku ukuthi ushembe khona into asifundisa yona ukuthi khona izikhathi lapho khona ukuthandaze uze njengoba usukubona labantu basezweni abathandaza bazi bakhalwe bagcina bethi usuke engasazi uzothandaza thina umuntu esemfuna uNkulunkulu ngathi akamuntu lokho kwanginikeza ukuthi kukhona izikhathi lapho uNkulunkulu asifundisa khona ukuthi khona lapho ubutha bekuhlasele khona uphoqeka ukuthi ungabusaphimisi izwi lakho thandaza manje within wena ngaphakathi kuwena ngoba uma uthi uyayiphimisa inhlavu laba bantu ngendlela abakhohlakele ngayo imoya yabo ilalela ngisho imoya ilalela ngisho amazwi wakho iwathwebule wantshontshe ilesi sikhathi uNkulunkulu esifundisa mayithi emva komthandazo kaFomo uzothandaza ethempelini thandaza ngenhliziyo iloko ke ngizama ukukhalima ukuthi masibuya iyaphunyuka lapho ntombi ungathi abantu abaphimisi mabethandaza noma uthi abakhona abathandazele phansi cha ugcina sekuyimvunge leyo okubalekile ongeke uzukuvimbe nomuba angeke azakuvimbe ukuhlabelela ihlabelo zonyazi lezi hlabelelo ezibhalwe phansi ziwumthandazo ophelele ngoba zabhalwa uShembe uma uzwa umunyu noma usebenza noma usekujuleni uzwa ukuthi cha manje ngifuna ukuthi ngisebenza ngibe ngithandaza hlabelela mawubona ukuthi uyahluleka ukuthandaza ngenhliziyo hlabelela lokho kukwenza ukuthi uyikhiphele ngaphandle imizwa yakho bayizwe ngesikhathi uhlabelela ukuthi umoya akwazi ukuthi athi umthandazo kaShembe ngoba umhlabelelo umthandazo kaShembe alikwazi ukuthatha ngesikhathi uhlabelela ila okwazi khona ukuthi uthi uhlabelela ubucabanga ukuthi lo mhlabelelo wami umthandazo wami iloko sesikululeka abantu ukuthi mabesebenza isikakhulu omama ngangadlula ngolusuku usho ukuthi Shembe wayengivezela ngiyadlula ngiphuma ekishini ngiyadlula umama lapha emkhosheni sekubuhorowere ngiyaxolisa ukusho kanjalo singathi amaxoxo manje lona lo yelalala bayathandaza abantu bayabangisana omunye sefuna ukudlula omunye manje ngokuthandaza bamemeza kakhulu emkhosheni ngiyaxaka ngithi mina mhlawumbe labantu bayalwa yini bese ngiyalunguza emkhosheni hawu abantu bayathandaza babheke phansi bayathandaza manje lento wayibuka ukuthi izosifaka ehlathini manje sesogcina sifana nalabantu laba abahambe beqabalasa yonke into ngase ngibathethisa mangathi hayi kahle akuwona umthetho lo ningayenzi lento sizohlambalaza umuzi kaNkulunkulu mase sizotholakala manje sesiyabangisana manje ngomthandazo uyabona ukuthi omunye manje onebhesi ke nje uma kumama unebhesi uyabona sefuna ukudlula bonke abantu ugcina sekubhongeka manje sebeyabhonga manje ngaqhamuka ngaleso sikhathi ngathetha ngathi ningayenzi leyo into efanele niyenze abantwana benkosi ukuthi nihlabelele ukuhlabelela kulanda uShembe abeseduze nani abeseyithatha ehlizweni zeni imicabango yenu ingakho kuthiwa la eNazaretha umuntu akahlabeleli mayebuze engaqhokile ngoba lesikhathi uhlabelela ubiza uShembe uza la isidumo uShembe uyasukuma ngisho ehlele ekhosombeni noma egumbini uyasukuma eze kuwena uma uhlabelela ngoba uyambiza kuthiwa awuhlabeleli ubuza awuhlabeleli usendlini yangasese awuhlabeleli ugeza ihlabelelo zasezulwini ngoba uyamemeza uShembe kodwa uma
umbuzo uthi umuntu evukelwa ukugula esendlini encane wenze njani uzandaza ngenhliziyo phela ushembisa enhlizweni yakho ngaphakathi enhlizweni yakho akufani nasetoilet khona uhlele etoilet kodwa ngeke uze uthandaze etoilet ngakho ke siyanyanxusa kakhulu ukuthi hayi ushibilikekile sonto-ke lokho kushoyo abantu ungasho ukuthi abayekuhlabeleli kona okuyikona kona angithi sifundiswa ukuthi zonke ihlabelelo zala eNazaretha beyihlabelela uyiphimisa mawuhlabele bese kuthi egcineni bese uyahamisha lokho abathi ukumunyunga hayi lokumunyunga oluthi la na nini akuwona umthetho akuvumelekile inkosi kuphela engenza leyo nto ngoba umnikazi womthandazo womhlabelelo inyanga yezulu ekusho lokho thina bantu mase sifika la kuthiwa sihamisha khona sithi awusho ukuthi na nomuthi la ayivumelekile leyo nto ezulwini uyawuvala umlomo wakho ithi inkosi yamaNazaretha manisuke nihlabelela nisuke nithandaza ngesikhathi nihlabelela niphimisa nihlabelela mase nimunyunga nisuke senipha umthandazo nabantwana bahamba bephuphumule bechithiwe belahliwe behushule benze yonke imikhuba ngoba basuke bona bengakwazi ukuphimisa ukuthandaza usuke sekunika bona ithuba-ke nabo ngoba phela emzimbeni wakho kugcwele yonke inhlobo yemphefumulo nabo basuke sebenika ithuba lokuthi bathandaze kumbe abantu abahamba emhlabeni abahamba emhlabeni bengakhulumi nabo basuke sebethola ithuba lokuthandaza ngesikhathi nithi emva kwesihlabelelayo nabo basuke sebethola ingxenye yokuthandaza nabo bezibika uNkulunkulu ngawe wena mnikazi womzimba noma bahamba abantu beyihengile beyiphanyekile labo bantu nabo basuke sebethola ithuba lokukhala uNkulunkulu abezwe ngakho-ke ngiyacela ukuthi lokho sikugwinye masibiye sikuhlekisele emuva abantwana bakaThixo bakuhlekisele emuva lokho kubekile hayi kuphunyukelile ntombi emhlophe ukuthi usho njalo ukuthi abantu abangahlabeleli abathandazele phansi cha akufunakali lokho sogcina sesifana nalamabandla lawa angifuni ukuwabala agcine manje ekabalasela into engekho cha asingakwenzi lokho bantwana benkosi ngiyaxolisa lapho ngibeke khona kabi kodwa siphana amandla amen